Ta hakini ko por ngadon ni kapan ai ku Blei biang ipi barok ki besngap ki besashkor gini ki jing hikai na ko por shi ko por. Pada gini ki sngi ngadon biang i kapan wanra ya gini ki ju jing hikai ka bang dang su sedang hakini ka voice ka ba saus pa prapulai. But minta ke sngi ngakuangan sedang biang i gini ki jing hikai ka biyadei bat katu ke jingkren ka bangala ai kerteng Haba Blei u Khot utip ya ka jing jingi. Nas ngongo palat yo Blei na ka bentaga-taga ketien. Ba teng nda Haba Blei u Khot nda Haba Blei kren ukta iga jing jingi. Ngisait perkat shibun ki aka. But don shibun baru ki babakla haga taga liang. Banda Haba Blei ulakta, Blei ulakhat, Blei ula penim. Banda bau Blei Khot teng-tengi kum perkhat bangimla teng-tengi perkhat ia ka bansawan bat nang ta dengi perkhat shibun ka jinga dei ban ka yeng ka sem ka kamai ka ji ka trei ka kta bat teng-tengi poya ka jaka ka bangi perkhat ba Blei sngaut ho yangi bat ngi le no la ka jong ka jing sngaut ho wat adien bangi yo sngaw ia ka jing kta lani ka jing Khot ka jong Blei dei hangta la kwa bangan ai kertengi ka ni ka jing hikai Habau Blei u Khot yangi u Blei u tipru ya ke jing jingi. Te shuai ke bangini ya shu shigini ke jing hikai. Ngakwa bangan peni fi shua ningkong hagini ke por. Hagini ke jing hikai kat bala namarkan jerong gini ke jing hikai. Ngan peni fi ya ke jing Khot ke jong Blei ya ki apostol baro khat arngut. Ngala pule fi na ke ketien ke jong Blei. Kumno bau Blei u Khot igini gi senran baro bat ngalapen kumno bau Jisu Khot igi khat arngut ki apostol naga gospel go jong Lucas kul naga henrio naga khat ka khat ar hadu khat ka khat henrio ngalapen bau Blei u Khot bat ka jingmot apostol kawan naga ketin Greek tenrai ka bamot apostolos ka bamot kita ya ki bala phano bat ngalapen fiba ka jing Khot igi apostol kadai ka jing Khot ka bahalor ka bakraw ka bangi haba na syai ba na sungot ho habangi kren laningi pej ningi kwa manito iki apostol hagini gi sngi gi jingi ki don em yakini ki jinglong ki bangalapan hagini ga voice message ka bladap te menta gi sngi nga kwa ngan beteng kendiat aga jingi dei bat ga jing Khot ka beningkong namangan kren ya baro ki apostol aga bible baro kini gi khanarngun but nganget kan lo jing shai people Blei Khot igini ki khat arngut kidan laga jong ke karakter kidan laga jong ke rukom ke jongki but kidan laga jong ke jinglong kaba nitip bau Jisu abu Khot ukwa ya kaban penshai ya ke jing jingi bangi dei banio kum ke jing hikai lani ga nuksan ga jing jongki te brio ubaningkong yo bangalai kren hagani ga jing kren ga janga kade ga jing Khot ka baningkong kade ka jing Khot yo Petrus Uneu brio udei brio bakham kerpang ga Bible ngalangan ong. De brio bami naga jaka ga bampoi perkat. Baru Blei u Khot yo no brio. Kekertang Petrus kamot umau. But ngakuangan ong ipi nda habau Blei u Khot yo Petrus. Khot yo daga jing Khot ga bakham kerpang ga Bible. But ngasngotunat bangan ong ifi ba hadien bau Blei ula Khot yo no brio. Ngayo nang ni naga gospel ke jong Lucas. Kalau nang ke besan, tengi ni page kendiat di kene namar. Kene kene ke wain na ki lenong haga Bible. Ki bahaga jing pulia Bible jong ngalap ba. Kadan shibon ba ki eki ba kraw haga nega jing Khot ke beningkong. Ke bau Jisu Khot egi senranjo. Ulet dang step siya kene ke pung ke Nazareth. Kepada napa ke Duriau Galilea hi. Banda ulet aga por siteng sngi. Aga por ka ba kibriu kim jutong do khasho. Bat nda haba ula kren ga ketien ga jong Blei. Pani ga liang ga jong Petrus. Bat nda ula dep kren ong yo Petrus. Nyat no
syaga bajilio penihar yagi jar pingat yagi dokha u Petras wang yu Jisu ku kenrat ngilaya le sitom barok shimet te eru am ngem shim langat andai namar ke ketien jamengan penihar yagi jar ke Bible kong nda habau penihar yagi jar da ke jingkongo yagi ketien ke jong Jesus Christ ungat pun pa ki dok khabat ka jar jong ugala sedangkan baru haban Khot yagi weiru begini rap lem yu fi ka jing Khot ka benungkong yu Petras ka benungkong ka bangakwa nganong ka dei u Khot na ka jaka ka bampoi perkhat la banong no da ki we ki kentien u Khot na ka jaka trei ka jaka kta ka ba pimpoi perkhat hadu kini ki sngiru ka jing Khot ka jong Blei kam sedang na jing iseng ka jing Khot ka jong Blei ka sedang na ka jaka trei jaka kta jong u Blei Khot na ka jaka ka ba pi shakri Blei ang no ba pi shu imbe tang ha jing iseng eham u Blei Khot na ka jaka trei na ka jaka kta khambon sien ngayo haga Bible ba Blei Khot i gibriu na ka jing trei ka jong ki u Khot yo David na ka jaka ab langbrat u Khot yo Elisha na ka jaka ka bodang rap ki khat alengkor ki masi jong u Blei u Khot yo Gideon na ka jaka ka bodang syok ka ba u Blei u Khot ye ki brio na ka jaka ka ba trei ka ba per but don ki brio ki bam sngot ho ye kata ba u Blei u Khot na ka jaka ka ba ki trei nga trei office u Blei u Khot ye nga nang ta but nga ai ngu u Blei mangala ko ngu i kata ka jing Khot ka chao nga kwa ba nga nong i firu shikenteni office ngot ho bakla na magani ka jing ikai ka ba nga kran nga kwa kanya daylang ya baro wat lang nga kran i apostle hare walit bakla i gani ka ba nga kran habang nga kran i ka jing Khot ka jong Blei i apostle kamot kini ki i nos na ni ka kam kilit bots na ni Jisu ngamut panong ba habang nga kran i gani kamot ba mapipi os nga ka jing Khot ino ka kam ino ka jing pule ino ka yeng ka sem bot Jisu ngamut panong kumta kabang nga kran ang ni kalong nga kran i ka jing Khot jong apostle ka jing Khot i ka jing shikri ka bakam chalol dan ki briu ki bo Blei Khot ki betrei bat ka kam ka jam nga trei du ko ba arfu arsna ma kam jong ka sarkar bat nga ai ngu yu Blei bo wat apdeng jong kita gisnemru nga persyang ban shakri yu Blei kat bala aga ta jing Khot ba jing ai ga jong trai bat aga por ka bangala ya ye ga ta jing long senran ka babun nga sa i no i ka kam sarkar bat nga sa rung bet ye ka ban trei ka kam Blei ina la ka jong ka rukom trei la ka rukom Khot tanga kwa ba nong e fia ga ni ga por ba pin sngot ho ba habau Jisu ulet ia gaban Khot yu Petras u Khot na ga jaka ga butrai but u korani ga ktien ga jong Blei u pet ga jinget ga jong but nda bu Khot u le i ki kamba na ga bentau Petras hi ka kamba kawan shaka ka kapen pau fi ia ga jing kapen ki ia ga dot no jong preo na singaru nga ai ngu yu Blei wali sumi e bangawan ra dala di kendiat ka por bo Blei Khot i ga jing im janga shi ga jing la ga bo mat ule ra ka kamba ba ka ta ga de pen khia ga jing pang ki be na ga jing im janga ma ga ta ka pen per khat nga ka pen khi i ga do no janga ba ngayo i ne ba u Blei ule ra ka kamba u Petras u ngat i ki do kha ka por ka bam de sho ban ngat but fi yu inda ha bo Blei ule ka kamba ka yalam yu Petras shaga jaka jong ka jing la ka ba mat udem lagi khasi o khmat jong Jisu berwang try kele no nga na bangalong ba pop but pipuli na ga Bible
Kani ke jing khot ke do Jisu wat la ke sedang ning kong no Petrus rewali klet ke Bible kong u Jacob baru Yohanes ki konjong Sebedi ki don lang ha ke ju ke por ki yo ilang ke kamba ki king lang ke liang la pin pet kamaneng ke Bible kong onda ke Bible kong kila ya mo kila king lang ke Bible kong kila ya penhiar lang mo kila ya king lang ke liang ki weiru ki liang kila ya don lang hang tabat kila ya pendap ki liang jongki dagi dokha kamut kani ke jingle ke jong Jisu ke khta mdei tang yo Petrus u Jisu ang ne wan Khot ki apostle chisen Khot kalong sendan laingut yo Petrus yo Jacob bat yo Yohanes kini laingut fi ki apostle u Petrus u Jacob baru Yohanes kide ki brio ki bekerpang nagi senran berokar arngut ki banga yo i haga jing pule jonga kilong ki brio ki kham dan ajan jong Jesus Christ tingin siya pensyai kata ngin siya peni dan en renga peni shuayo Petrus bau Petrus udah brio u bau Blei ula Khot yo but piu i nda bau Blei Khot u Petrus na kata kadang sa ai kertengi kene ha bau Blei Khot yangi u Blei tip yangi finda bau Blei Khot yo Petrus piu i ke beja ndau Khot yo Petrus ngayo i ba u Petrus umde brio piang udah brio uba kham klumar abanong udah brio uba ngala banong da piang ke jingpe jongki bobon ndrai da pipet bahapat ia ke jing ke jong Petrus udah brio uba ke donut jong kedai ke bobiang balu Blei hang tapin lap ba ke jing Khot jong Blei ke khamye per na ke jing sung thu jongi ha gini sngi ngaju ong i ke ketien man la ke por bahag ke jing yo i jongi shabar ia ke jing jong Petrus ilang fit banong apostol ubarang ba nama da pipet ba ke Bible day mo ba yo thia aga por ke bo Jisu dan kami ke jing duai day mo uba len yo Jisu ka por ka ba day ban len de Petrus uba pen habo Jisu ye tho lupa mo setan umut ban tayu ugum yo ke on re klem pediang de Petrus uba Jisu umut ban sait yegis kijat jong senran bo Petrus uklem sha ban sait ningkong de Petrus ru uba yalamno yegi senran katu ngot adien ba u Jisu mi panaga jingtap bat uklem nget bola mi pat baru dah mut panet no sekejuk ke kam ke bola bread yalam ki weiru fi dewne brio uba le iki ba pindapet ladangi keren bet ilong malong senran na ne utawa apostol uba Blei un penon kamrat bayo henry ngas ngotenat bau Jisu habau Khot yo Petrus utip ia ka jing jauh utip kita kadai ke bang kemen ke bang ngotenat abang keren walin mut bau Blei tip abau Khot yo Petrus utip bau dan ki jingklat ki bobon rai utip ro bau new brio udan ke ek ba kraw apa aja but vi in mar bau tip pipule na ke Bible na kelenong ke ba arpu wei jong u Yohanes kadai ke last part jong ke jingi kendo jong baru Jesus Grace shuai ke bun kiu no artat sebeneng bau Jisu ulet wat biang igi senran but udah keren tangyo Petrus marway ukelih do laisien yo no prio ko simanu khonjong jona
mekam ie mame yanga banye kini. Bat ukuli hadu lai seni Petras baru Petras ujubab daga jing mat. Kutrai metep lut iki ibra metep bangai ie jeme. Bat ujisu ang api gilang berat janga, sai gilang berat janga. Baru doang itu keketian. Menba medang kena, medang samla. Melayat kai, melapan po ila debat melayat kai kat syaga ba memon. Renda minta ba melatemen lani melakam rang ba. Men kene no ia lagi keti jome. Wei pan un pen pan po ya me, bat un ba ya me syaga ba memon. Fi kita kadai ke ba u Jisu ula dep ai lupa ya gani ke ministry lani ke jing syekri. Haunu brio. U klempet ia kata ke jing long jing im ke betlot ke jauh. Uyo ipen ban bau nu brio de balang fit ia ke kam ke jauh Blei. Pilapin mudur haunu brio babak tam. Bau Jisu pensle yu hado baga serngio jang u kawana jingkia iki brio. Pilapin mudur bau nu brio un sepen empat iki bayam. Un sepen yang iki betko. Un sewanra ia ke jingkla ke bamut ia ki hajar bagi pojar ke brio. Deo neu Petras bau Jisu kuli. Ki brio ki ong yang nga deu Kata kadai naga gospel ke jauh Matius kul nang bakan rio lebih pude. Bau kuli ia ki senran ki brio ki ong yang nga deu Mana bagi jubab ukuli pipat pi ong nga deu Mdan balak keren deu Petras suba jubab. Uba ong melang ukris ukon jauh Blei ubaim. Ujisu uyat ho uang hau. Suk mame ko siman ukon jauh Jona. Nabaga do bat ke senam kam simpen iya kata hame. Hendrai ukpa jonga ubah beneng. Ngaru nga ong hame. Pamelang Petras pada lor neu mau siang ngante ke balang jonga. Tiki kerdap ke dujak kinom la yaka. Bangan ai hame ru ia ke hima ki beneng. Ia ki syabi jong ke hima ki beneng. Kei ru ia ka bamen te ke kendawan te ka beneng bat kei ru ia ka bawan pelat ia ka ke kendawan pelai ka beneng an kum tau la adong ke senran jong manom itu anon ru baulong uta ukres dei nu brio ubayo wat la daudan ki jingtlat daudan ke jing yo ka ba ye per na ki wep nama dei ma ubayo bau Jisu dei ukres ukon jauh Blei ubayim. Nagtakadaw nga sa ong ipi bahabaw Blei Khot bakla. Pet iki jingtlot brio jong o. Reu pet iya ka do not bat ika jingyo ka ba jilio ka ba jingay ka jong Petras. Bat piyo kumno bo Petras ulong. Jisu da keren yung no brio bo deo bakraw. Bat nga ay ngo yo Blei bo la shania iya ka kam ka jong Blei. Iya ka ministry barok away. Day hau no brio. Pat ngayo ibaw ni brio la kalalang upaya. Ubakraw ika kamu Blei. Wat la dan syu aginisngi. Henry ulalong kikam gijingle kajing syekri ke jauh. Kadang yang adu ginisngi. Bat ngadanget upetra sudah naga jaka. Kabahakmat haga hima ki beneng. Bat ngadanget hagawai gisngi. Petras an penan buramiu. Ngayo ia kene keketian. Bahabau Blei Khot yo Petras. Khot yo kumbaulang. Ay kene keketian kan yarap ipi.
Fidon ke jing plat ke jing bom biang ke jing bom la. Aku apa pinyo bau Blei. Haba Khot utiap ke jing em chobi. Katkum ke gospel ke jong Lucas. Ke bangile pulih na do sedang. Na ke lendang ke Henrio. Na ke Khot na do ke Khat ar. Ke Bible ke keren syai bau Jisu duai. Broshmet bat dalam ikisngi. U Khot igi senran na ki ujiet Khat ar ngut baru Khot apostol. Ika tahu liklet ngala keren. Lai lagi ketien ke Bible ke ong. Ula Khot igi senran ke baar. Ula jiet iki. Bat ke balai ula Khot apostol iki. Kita kadang jing Khot apostol. Kita kadang jing Khot syaka apostolic ministry. But ngekeren ni kene kat kum na kene ke gospel ke jong Lucas kul na ke Henrio. Baga Bible kata ong syai ula Khot apostol yo Simon yo bala kerteng Petrus ru bat yo Andrew uparajo. Ngakwa ngini keren kawai din kawai. Tang ini pej yo ne Andrew. Uni u Andrew udah paratrai jong Petrus. Bat ngas ngau tenat bau Blei Khot igini baro sipara. Tapi pulih na ke Bible uni u Andrew ngait kalong kum tahi kum mga syam mga banda nga pej yo ni u Andrew ngaklem na yo ikerteng bon ke Bible kam tama ki gospel. Hari walit kelet uni u Andrew ru udan ke jing Khot ke beningkong na try. But ke jing Khot yo Andrew upara jong Petrus ude ukonjong Jonah. Pi ke kerteng Andrew aga ketien Greek ten rai kamot Andreas. Kadai kejuk ke kerteng Andrew Andreas. Kabamut Andrew lani Andreas kamot man. Lani ngan ong nak dikiwing kentien. U shenrang brio. Brio. Ubalong shenrang brio. Ngan buat kata kentien. Kabamut ubalong manly. Ubada idap shenrang ba. Kata kata kentien. Ubadap shenrang. Kita kata kentien. Keketien Andrew kamot ubadap shenrang. Hagiwe kentien la definieten rai kamot ubeslur. Ubalang courageous. Ubalang udan ke courage. Tinggal kuat agak ni kepol berpintip ba uni Andrew kekerteng jauh kebesul tenak. Nganut benang ba ukupa jauh ulah kerteng bahaya gini gikon. Yo Petrus Peter kamot udah mau. Blei udah pelong kum tayo. Uni Andrew tu udah belong selur belong manly. Beliau belong dap shenrang. But ngas ngotenat ia gani jing Khot ia gani beliau. Sehingga ong la ka ong ia gani ketien. Blei Khot ia beliau giba. Kibam ong nak dak wei ketien kiba. Kibam dap shenrang. Kibam dan ke jing selur. Blei Khot ia benut. Khot ia Petrus beliau benut. Ubeslur. Khot ia Andrew ni beliau dia belong manly ni beliau dia bedan beidap shenrang ngan ong biang kita ketien. Fi haba Blei Khot ia jing em jing ini hab ibandan kita ki. Kini ke percaya lagi bangi mengi mentah gini sengi gede ke bekap kam Kabala nangim dan kini ke jinglong kabalang ang nak dak we ke kentien ke bangi dan ke jing slur ke jing not baniang haga jaka ke bagi we ke not baniang. Ke jing not ban kran ke jing shisha habaki we ke not ban kran. Ke jing not baniat chikhmat habaki we ke mla shu baniat. Kata ke jing Khot ke jong Blei ke brio. Khot yu Andrew, Khot yu Petrus ki brio ki benut. Man ngayo i hang ni bagi kerteng Andrew ke dega besengau tenat.
Fitibam gan situ ipi siya kabukod. U Andrew ru uyap da kabasya sanar pna. La sanar pna yu hagadul ka jong kabalang keras kumto. Kumu multiplication sign. Sim sanar pna kumu T. La sanar pna kumu X. Pliat iki kijat per iki kiti kijong ubarhang tau yap. Sanar pna kumto keras. Tangi ni pek kindiat yunu Andrew nama kalong ke basotanat ifi bapintip yunu brio. Fi uniu Andrew da fi pek haga Bible msim lakren bonu. Kawai ke bangayo i balakren ni Andrew kadai aga gospel ke jong Yohanes. Kalau nang ka Henry ngaju puli kene berbor bat ngajat perkhat kene. Fi da fi pek bahaya kene kadai aga Paul ka bau Jisu upsa yagi saning ajar ki brio. Tang dagi santali ki kepu bar artali ki dokha. Pikin mau bau Jisu lecho Philip da pipulel na ka Henry u Jisu lecho Philip. Uang yo Philip nang no ngini thiet kepu bakini kini bam. Ya kani uang bau untenjo yo Philip na mau tip hiya ke ega bau unsale. O Philip ule yatho uang arspa suka kepu unom dap yaki begini yo mar kendiat. Fi hang ne fin yo iyo Andrew. Ya ke role ke jang ukum uway na ki apostle ngalabanong. Udan ke role hang ne. U Philip u ken baru uang mdap. U Andrew pat ka Bible ka uway na ki senran jang u Andrew u para u Simon Petrus u ang hau. Don uway u kena hang ne u badan santali ki kepu bali. But artli ki dokha ndrei kita kilong ayu apa deng kat ne. Ngakwa finio iyo Andrew hagane gesin. Tangini pek bahayo no brio. Hagane ge jingja. Nama mdakam yo iyo ubon ke ege bole. Fi de fi pek hang ne yo Andrew. U Philip u ong mdap. U Andrew u nuot. Nga kawai ke bandeng kong kadai. Kabangayo i bau niu brio. Nga say perkhat ikani malagapor. Hapdeng jong ki sana jar ki brio. Tanggi rang ba. Lai no ki kintai kena. Kabamut la kumno undan hisipo jar. Kan ara jar e tarai brio. Fi wat hakini gisngiro. Upat ba hi sipo jar te udai balahe. Kadai ka bapimla supinito iki brio. Nga perkhat yo Andrew. Nang no bau tip yo ni ukna. Bau usong tifin. Bat bau dan artli ki. Mau santali ki kepu bar artli ki doha. Ngai kata ngaju perkhat na duk mensua bat aduk mentag sengi banga keren ya piro. Ngakum perkhat ladang perkhat daga bagen jaman semru. Ngala banong ngamtip la kalong kadon ne kamdon kum gata namar agni gepor u Andrew umpat yo mensem ko. Umpat dan gejing ai. Lesi ka word of knowledge lani kata ketien jong gejing pentip lani kata gejing tip umpat dan. Na kata dahaw nga kumperkhat na bau Andrew ulap yung nukna. Akan ukur komu nga syunget ba u Andrew uwat lat. Nginilek kumno. Nganu pa daw ulit kali na gipat ba. Yagi brio. Pia song jing bam na namar. Yop hiya yap tangan. Namar kisenran ki day ki ma. Ki pinapuli haka gospel jong Matthias. Kalau nang kabakat sawiya kan ige juga jinja. Filap day kisenran ki baong pelat no. Yagi pat ba begini tiit jing bam yaladi. Ada day Jisu baong wat nom pano iki day mapi ben besai ki. Figa taga day ketien ka bakrau palat ka bang aju yo aga da no changa bau Jisu ang kisenran ang ne
Wat pa no sudaiki, day mapi ban saiki. Takariga challenge ke bangidana gani gisni. Bangim juday ban pa thli ke breo. Ngidan ke jingkit clear bangiday ban besai ke breo. Finga perkhat ya gani bawa Andrew ndah bakila lek clean ke breo pi dan jing bam ne am. Ulap nganot banong uyo inu kena. But uyo iyo ubo ra plah tarai. Baru keli. Ngaju sotanat ban perkhat ya ketaba. Hagan ukur kamu Andrew lek keli ke tifin ke jong u lek keli mesong ayu ngai kata tengah melak perkhat. Mana ke por jungi minta lesingin nuat kini ke kambak anom jairu. Ban haki kena mentaru kini ke kambak anom jai. Nama mentai ki kena hi pimlong ban keren. Ladau niu kena un ong baik kini ke tifin ke jonga ngasong ye ru tip himanga tamdan brio hi balaban. Pliet ke tifin u brio. Nrei uniu kena agini ki por udang long simple nganul benong ke por bo Andrew kuli. Mesong ayu uniu kena uyut huwa hok. Bat kabang ayo iyo Andrew ni kadai. Unuat ban shim ye ke jingbam ke jong kena red. Nai keren ken jaman siya me kata. Ke jing nuat ban shim ye ke jingbam nau kena red. Hapgeng jong ke jing tangan ke bersyurk hei ke bagi beriu gila tangan. La ban ong la dang keren ke rukom beriu ke ikhle makor. Ban pano nau kena. Ye ke jingbam ke bagi song ke kemena yang. Haka por ke bagi beriu ki rang ba beriu gila tangan palat. Ka ikhle makor. Nrei ngakwa nganuan ra ia ke eke bekrau nang ni. U Andrew u tip yau Jesus Christ. U tip yau turai. U sngot ho kambon banikiwai. U tip baladangan yo tangkan dia ngan ai hau Jesus Christ. U jisula. Nakajaga kabamdan dokha. Ula ban penmi igi dokha. Menta ki beriu ki don kam jingbam. U jisula. U Andrew dan ke jingyo i. Kabakam kerpang. Ka ikhle makor bau panau kenarit. Henry walit kelet. U Andrew udan ke jingay ke beskam. U let show jisu u angi gini kiktian. Dan uwe u kena hangne. U badan santali ki kepu bali. Berarti lagi doka. Wat lau ong. Yu jisu nrei gini gilang ayu pedang ni opai ba. Piyo i u jisu wang pencong sani ai gebrio. Baru jisu shim. Ia lagi kepu. Balik lagi doka. Ladau Andrew shim ia gini doka. Ia ni kepu nau ni kena. Ngalah benong kanam dan gini ke jing thong ni. Udah Andrew ubadan ke jing yo i. Yo Jesus Christ bat ke jing yo i wat yo ni kena. Udah ma ubanuat ban lej pan. Ia gini ke jing bam. Teng fi ladangan keren haga jing syekr Blei. Kadang ke por kabangis ngau sen bakla ia beriu. Ba habangi yo ia ke jing dan kam jong ke jong Blei. Ba teng habangi keren ia beriu bagi deban ai ke kamu Blei. Ngis ngau sen itu beriu. Ba ke jing ngau sen lada kam dan ke jing syai nau Blei ke dega bakla. Kadang ke por ka bau Blei. Ukwa iki beriu begin ai.
Hakapor ka badan kam. But habaki ai kini o I, banaga tu ka baki ai. Kaba iku makam day. Kalau ka badan kam palat yun yung kena. Hendai habau nut ban ai, hakapor ka baki dan kam kiway. Kakambakan janang ta. Ngakwa bapinyo I gani gajing hikai. Pada da pinut ban kongu yo Blei. Ngasngotunat. Bawa Andrew nut ban shim ni gani gajing ba. Ulej ai show Jisu. Ulej ai show Jisu. Shimela de. O ai show Jesus grace. Ganut banau ni kena. Kandan gajing sngau, kandan gajing kata Andrew uyai lai di kita gajing sngau. Ura ini gajing ba muli ai show Jisu. What niyo ben ye ke ek barit. Kapapi ai show Blei, hagapor kabadan kam. Uji surushim. Ong ladang idei mangi inong ani fipilit shim no bopli kuna rit. Pili ben bopli I umat ba mo bopli balang kena. Reu Jisu ong ta. Utip bau ni kena unyo kabam kaban kam kadang palat bani gani kebuai. Bat kaban long jingger khuru igini hajar ke priyo. Namar wai hagapor kabam dei banai. Berapa Blei dan kamu usai ka. But danu ni usyakri jong tuai Andrew. Ubanut ban pendan kam. Ya ke jinghet ke jauh. But piyo I kat kum gani ke jingjang ni. Bau Jisu le ke kamba. But lapsai ke sana jar. Kamba ke jar. But katam sekharar tukri nagani ke ba santaligi ke pubar artaligi doka. Kani kedai ke wain na ka role ke ba Andrew. Ulah dan benda. Kawai pat ke basua bangan penkut kedai yo Andrew la tho yo kawai ke jingjang. Kata kedai hadin bau Jisu penmi pat yo Lazarus na ke jingtap. Kadan ke jing Khot ban aingo yo Blei ke ying ke jong ke Mary ke Martha ban Lazarus. Kira pen kre ke bam Lazarus shong bam baru Jisu. Ibriu na keleng ke perthegi wan pet yo Lazarus. Dan ki batmun peniap no yu nama ki jiu yu I bakala ka jingmi pat chong u kala pen ki lut I ka perthei brok away but na pipuli na galanong ka bakhan ar na khot ka bar pho ko ong la don ru ki Greek na pedeng kita ki Blei wan ki u bakin mani Blei ha ka jing khawai ni am kini gile wan na mar ka tao Philip uba na Bethsaida Galilea bakile ka par ki do ong ku kunrat ngia kwa banyo I yo Jisu. O Philip wan baru yet ho Andrew. O Andrew pat baru Philip ki yet ho Jisu. Kadai ko sungut nat gani. Ki Jew ki Greek ki wan wat bani kendo Jisu. O Philip u yet ho Andrew. But you Andrew pat ule yet ho Jisu. Kajing shakri kajong Andrew kadai kajing shakri kabau yang apedeng barabor ban lang kajing kerku. Udi mu bara gitu ki pu mani Aisha Jisu bagajaga kamba. Udah Andrew mentau bayang hapedeng jong kini ki Greek ki banwat Jisu ubalet yet ho so Jesus Christ. Pada pipuli yang ne u Jisu kurani Andrew. Oh, wong kini ki kiten. Shisha ngong api. Lemdai we sambai kau have ga kendo baby yabi samarway and they let a yabi say no bonso. But hang ni bau kuran ni ga jinglang sanran ga bashisha. But hang ni bau Jisu pen pau. Yo Andrew bau ang unono babot yang siaga mga don mga hangtaru syakri jonga unlong. Lanau nono ru syakri yang ukpa jonga un pendanam yo. Nga aingo yo Blei nang tang ni ke jing shisha ka bau Blei Khot yo Andrew. Dengan nget ngini keren suki jai ye gini yo apostol barok harangut
bat pinyo iganan ke jingger ku bat ngan sa pen I pi ke jingger ku go bangi yo pat hadien bangi ladap hikai gini ki khat arngot te tong ini lek lang ngin duai ko pangi ai ngo yeme nagam tangan ni ke por ke bekodor ke bangayo I ke ban keren ke ketien ke jame ban ngada ngai lingba ke jing im jong ini ki senran ki bekelalong ki apostol try ke long ke jing shai ke jing shekri Blei ke jing ha ke kerteng ke jong chi sung duai amen bat amen ku Blei shibon